Reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbahe ikaze abateze amatwi ibiganiro byacu. Uyu munsi amakuru yacu akaba agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kubabwira by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho amakuru atugeraho agaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe AFCM 23 bamaze kuba bagaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Gusa mbere gato y'uko tukomeza n'iyi nkuru, reka maze mbabwire ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se wa Nord Kivu yongeye kugaragara ari muzima nyuma y'uko bari baravuze ko bamwiciye mu bitero bari baragabye kuri AFCM 23. Ku munsi w'ejo rero guverineri wa Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati Erasto, akaba yarasuye inkambi y'abarinzi ba pariki kugira ngo yirebere ibyangijwe n'igitero cy'ubugwari cyagabwe n'ihorero ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi muri icyo gitero umuvugizi wa AFCM 23 uyu ni Lawrence Kanyuka, akaba yavuze ko iki gitero cya kinyamaswa kibasiye ibikorwa remezo by'abaturage ndetse kikibasira n'ibidukikije. Yongeyeho kandi ko cyongeye kugaragaza uburyo ubutegetsi bwa Busamajyo bukaba bwarahisemo inzira y'iterabwoba, urugomo rudatoranya ndetse no gusenya ibya rubanda, uburyo bahisemo bwo kuyobora abaturage by'umwihariko batuye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikana ko ari ibibazo bikomeye cyane kuba noneho leta y'igihugu cyabo ariyo yakomeza kubarasaho, yangiza ibikorwa remezo, yangiza ibidukikije, mbega ubona ko irimo kubabuza umutekano, ari nacyo kigaragaza ko isa naho yananiwe, mbega abaturage by'umwihariko abo hano mu burasirazuba bw'igihugu cyabo isa naho batakitaweho n'iki gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse kandi ku kibuga cy'indege cya Kisangani, amakuru aravuga ko ubwirinzi bw'ikirere bw'iki kibuga cya Kisangani ni ikibuga cya Bangoka, ikibuga cy'indege. Ngubu rero ubwirinzi bwacyo bukaba bwamaze kugabwaho igitero cya drone ku mugoroba w'ejo ku 24 Gicurasi. Aha akaba ari muri Kisangani mu ntara ya Chopo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu masaha rero ya saa 12 z'umugoroba ku kibuga cy'indege cya Bangoka hakaba harumvikanye urusaku rw'amasasu yaraswaga n'abasirikare bagerageza kuba bahanura drone zari zaje kugaba ibitero hano ku iki kibuga cy'indege. Amakuru akavuga ko icyo gitero cya drone cyangije ibikorwa remezo by'iki kibuga cy'indege cya Bangoka, birimo ikigo gicunga indege zitagira abapilote z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagifasha, mbega izi ndege zangirije aho bategurira ibi bitero by'amadrone bagenda bagaba ibice bitandukanye birimo AFCM 23. Hari amakuru rero avuga ko icyo gitero cyagabwe nk'igisubizo cya AFCM 23 yameje kuburizamo ibitero bishya bya drone bya FARDC. Gusa nanone ubuyobozi bwa AFCM 23 bukaba ntacyo burabitangazaho. Kugeza ubu ni ku nshuro ya gatatu iki kibuga cy'indege kirashweho na za drone, aho icyambere cyabaye ku itariki ya 1 Gashyantare ubwo cyagabwaga ho igitero na za drone zigera ku 8 bikozwe n'ihuriro rya AFCM 23. Iri huriro rikaba ryaremeje ko ari ryo ryari ryaroherejwe izo drone zigera ku 8, ko ryasobanuye ko cyari kigamije gusenya igice cyaho cyakoreshwaga n'abasirikare by'umwihariko abagabaga ibitero mu bino bice by'igihugu cyabo mu burasirazuba ahari ibirindiro bya AFCM 23. Icyo gihe bikaba byaramenyekanye ko rero drone nyinshi cyane muri zahaniwe n'abacanco bakomoka muri Turukiya, aho bakoranaga n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za FARDC ndetse n'abarundi ndetse n'indi mitwe bafatanya irimo za FDLR na za Wazalendo. Ni mu gihe kandi ku wa 1 Werurwe, ubwo ni mu kwa gatatu, ubuyobozi bw'intara ya Chopo bwatangaje ko ikibuga cy'indege cya Bangoka cyongeye kugabwaho igitero cya drone. AFCM 23 isobanura ko iki kibuga cy'indege cyifashishwa mu gutegura no kugaba ibitero bya drone ku birindiro byabyo cyangwa se byabo ababo muri AFCM 23 by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho akenshi ibitero bigabwa
n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baba barimo kubigaba ku baturage. Gusa kuri iyi nshuro AFC M23 ntiratangaza niba ariyo yongeye kugaba igitero cya drone kuri iki kibuga cy'indege cya Bangoka, aho iki gitero cyangije ibikoresho byinshi cyane by'ubwirinzi byari bimaze iminsi itari myinshi biguzwe mu Buhinde, nubwo abari ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bemeza ko nta wundi mwanzuro bafite kuri uwo bakeka ko yaba yabagabyeho ibyo bitero utari AFC M23. Bakomeza dukurikirana aya makuru, nongera kubashimira kuba mudukurikira, kandi subscribe dusubire mu kanya.